Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu akaba ari amakuru makuru mashya agezweho arebana n'igisirikare cy'u Burundi cyarungitswe mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aho rero kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa ndetse bikagaragara ko aba basoda bakomeje gukora akazi katoroshye, ivyatumye abaturage bakomeza kugenda bagaragaza amarangamutima yabo kubirebana n'ibiri kuba bijyanye n'imirwano ikomeye yadutse hagati y'abazarendo ubwabo. Abaturage rero basabye ikintu gikomeye, ishami ry'aba basirikare barungitswe ngaha turaza kubireba mu buryo buramvuye tubabwira uko bihagaze. Turaza kandi kubabwira ko imirwano ikomeye yafashe indi ntera hagati ya UPDF ndetse na wazarendo, ibiro bikaba bikomeye cyane mu gitondo cya kare kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo 29 ruheshi umwaka wa 2025 aho ahitwa Imuhora urugamba rukomeye rwakaze ibintu biri kugenda biba shambaride muri ibi bice bitewe nuko UPDF yari Karungu igamije gukubita ababaza wazarendo. Turaza kandi ku Kigoma umusore wari umuhanga mu bijyanye no gutunganya amashusho yishwe akaba rero yicaye mu gisagara cya Goma. Turaza kureba ibyanga tubabwira uko bimeze. Turaza kandi kubabwira ko ahitwa hari kubera imirwano ikaze ni mu gice cyahitwa Birambizo muri Bukombo handetse muri territoire ya Rucuru naho habera urugamba rukaze. Turaza kujya tubabwira ibiri kuba, turabwira ko kandi hatangiye intambara y'amagambo hagati y'abasirikare ba leta n'abanyagihugu ahitwa Kibumba, aha ni mu Kibimba, aha ni muri Tanganyika. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'agahenge kagarutse mu bibanza by'impunzi Njugu ahari muri turinjira tubabwira amakuru makuru ari kwavugwa. Turaza kandi kubabwira ko abanyagihugu bayitwa Kabamba basaba ko abasirikare ba FARDC baherutse koherezwayo bashobora kuba bashyirwa ku murongo bitewe n'ibiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa. Ironi page y'amakuru akomeye tugiye kugarukaho. Turaza kandi kujya mu makungu tubabwire ko mu Rwanda hatangajwe amagambo akomeye n'umwe mu bari mu migambwe ngaha, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party Dr Frank Habineza, aho yatangaje ko bizaba byiza abagize imitwe yitwaje intwari ikorera mu buseruko bw'iki gihugu cya Kongo ishyizwe mu gisirikare cya leta. Turaza rero gutatura ndetse turebe ibyo uyu munyapolitiki yatangaje kuri iyi ngingo, akaba ari amakuru akomeye tugiye kugaruka mu buryo buramvuye. Fyonda sabone dukomeze tubane no mu yandi makuru. Reka turamvure amakuru yacu ngaha. Amakuru atugeraho nuko kugeza ubu ngubu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo muri Fizi hari kuboneka umutekano mucyo ukomeye ushingiye ku mirwano ikomeye yatangiye hagati ya bamwe mu basanzwe ari inyeshyamba ziswe wazarendo zikorera muri aka gace. Bikaba rero byatumye abaturage mu ntumbero yo gushaka ko iyi mirwano irangira biyambaza FDNB, aho FDNB yiyambarijwe n'ubwitabwisi bw'abanyagihugu bo muri ako karere, aho abaturage bakaba rero bagaragaje umwete n'ishimwe rikomeye ku migendekere myiza y'akazi gakorwa na FDNB mu kubarindira umutekano no kubafasha kwirinda ibikorwa by'iterabwoba. Abanyagihugu barahamagarira cyane FDNB gukomeza gukora ubwitonzi, umwete hamwe no kubahiriza agateka k'abakazina muntu nk'uko bisanzwe bibaranga. Amakuru ari guturuka muri ibi bice nuko iyi mirwano hagati y'imitwe ya biroze bishambuke ubwabo yashyizwe ku rundi rwego, aho rero bivugwa ko igisirikare cya leta FDNB kiri gusabwa ko cyaza kigatanga umutuzo kuko abaturage bavuga ko barambiwe cyangwa babangamiwe bikomeye no kuba biroze bishambuke kuri ubu ngubu, yatumye batarara mu mazu yabo bitewe n'ubwoba bw'amasasi iri kurasa. Ni mu gihe rero bivugwa ko bakomeje kugenda babona imirwano irushaho kubandanya, uko rero kukaba twatumye abaho ibimwe mu byo abaturage babona ko bigomba gufatwaho ingamba, aho bivugwa ko FDNB mu gihe yaza ahangaha ya amahoro yagaruka kuko kenshi
yagiye igaragara nk'intwari mu bikorwa bitandukanye yagiye ikora, rero bayishimira kuba ariyo yabashije gutuma rimwe na rimwe ari ibice igisirikare cya leta kidatakaza, ndetse rimwe na rimwe ikagerageza kubuza abazarendo gukora ibikorwa bibangamira abanyagihugu batuye ngaha. Bakaba rero kuri ubu bari gusaba ko nyuma y'uko ibingibi bibaye hakabaye hagira igikorwa bigizwemo uruhare n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo uyu mwuka mubi watangiye muri ubu biroze bishambuke ubashe kuba wahagarara, kuko rero kuri ubu amakuru akomeye ari guturuka ifizi muri aba baroze bashambuke ntabwo bimeze neza. Aho rero amakuru tugira avuga ko imirwano yo gusubiranamo kwa Mai Mai biroze bishambuke muri segiteri ya Rwenge muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo yakuyemo abatari bake bo muri uyu mutwe, barimo n'umukomanda barangije bamuta mu mugezi, aho bivuga ko umurambo we watwawe n'amazi. Bikubiye rero mu butumwa bugufi bwanditswe n'abari mwabiriya bice, aho rero bavuga ko biroze bishambuke gusubiranamo kwabo byabereye ahitwa Gitumba nk'uko babigaragaza. Ubwo butumwa burabugira buti si ibintu Mai Mai zo kwa Koloneli Ngomanzito basubiranyemo ejo kuwa gatandatu bashinguye ubuyobozi babo babiri, bakongera kandi buti no ku mugoroba kandi barashe komanda wayoboraga mu Gatumba barangije umurambo we bahuta mu ruzi. Bikaba ari ibintu batangaza. Iyi mirwano yo gusubiranamo kwa Mai Mai biroze bishambuke ikaba yarabereye mu Gitumba yeje ikurikira indi yabereye ahitwa Igisaro. Amakuru atugeraho ndetse akomoka avuga ko umutwe wa biroze bishambuke bapfuye ibyo bari basahuye mu isoko rya Gisaro kubigabura birabananira. Ubwo rero batangiraga kurasana bishe barashe umukobwa w'umufurero ufitanye isano rya bugufi na Koloneli Ngomanzito umuyobozi mukuru w'umutwe wa biroze bishambuke. Bivamo rero imirwano ikomeye yo kumuhorera, hicwamo abatari bake nk'uko rero bitangazwa. Ngayo nguko rero ibi nibyo kwa Ngomanzito, reka tube tubicumbikiye ahangaha ahubwo tuje ari kubera urugamba rukomeye, aho rero General Muhozi Kene Rugaba abahungu be bariye Karungu bakomeje kurasa bikomeye abahoze ari abazarendo. Yaciye icyo yavuga ko ari urugomo rwa rumaze iminsi rugukorwa nk'uko we yabitangaje. Imirwano yasubiye kwaduka kuva ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kwigenekerezo 28 ruhesha umwaka wa 2025 hagati y'ingabo z'ishyirahamwe rya FARDC ndetse na UPDF hamwe n'abarwanyi ba Mai Mai mu gisagara cyitwa Muhoro muri teritwari ya Rubero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero amakuru ava muri ibyo bice atangwa n'abanyagihugu abivuga, iyi mirwano ikaba yaratangiye igerageza ndetse bikaba rero bikomeje kugenda bikorwa, aho igisirikare cya Uganda kiri kuba kigaba ibitero bikomeye kuri Mai Mai mu duce bivugwa ko bari basanzwe bakoreramo ibikorwa byo guhungabanya umutekano w'abasivili. Amakuru dukesha bari mwabiriya bice aravuga ko kuri ubu ngubu ibitero bya bombe byatewe biva mu mihana yitwa Vurinda ahitwa Ngovuri vyerekeje ku misozi yitwa Muhoro, aho bivugwa ko hari ibirindiro bikomeye z'abarwanyi bo muri Mai Mai. Kubera iyo mirwano abantu batari bake bamaze guhunga intara ya Muhororo, bari kuja mu kurondera ubuhungiro mu mihana yahitwa Mambira Centre, ahitwa Muhangi, ahitwa Vusamba ndetse no mu gisagara kinini icya Butembo, nkuko amakuru adushikira ngaha abisigura mu buryo butomoye. Ni mugero amakuru akomeza asobanura ndetse asigura ko ubuyobozi bwa teritwari ya Rubero bwavugishije Radio Okapi ntibwemeye ko iyo mirwano yasubiye kwaduka. Ku munsi w'ine kwigenekerezo 26 ruheshi izo ngabo z'igihugu zibiri zari zatangiye igitero cyo gukura abarwanyi ba Mai Mai ku misozi yitwa Muhoro hamwe ako kanya. Biravuga ko rero ahitwa Nzambwe Musingi kuva icyo gihe imihana myinshi yari isigaye itagira abantu, ibintu bishobora kugira ingaruka mbi ku bijyanye n'ibifungurwa muri ibi bice, kuko abaturage benshi bakomeje kugenda bagaragara ko badatekanye, bakomeje kugenda bagaragaza uburyo ki ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye nk'uko babisigura. Baravuga ko rero ibintu bitameze neza, kuko babona ko urugamba rwamaze gukomera, kuko n'abazarendo bari kugerageza gusubiza UPDF maze rimwe na rimwe ibisasu bikagwa mu ngo zituyemo abaturage. Imihana myinshi biravuga ko hari yagiye yangizwa n'ibi biturika, mu gihe rero abandi baturage benshi bo bamaze kuba bata imihana yabo berekeje mu buhungiro. Reka tujye mu gisagara cya Goma tubabwire inkuru y'incamugongo iri kuhavugwa.
Igoma hari kuvugwa inkuru y'agahinda iteye ubwoba ndetse n'amarira mu gisagara cya Bujumbu cya Uvira cya Goma, aho umusore uzwi cyane mu bikorwa byo gutunganya amavideo yishwe arashwe ku mugoroba wo kuwa gatanu ku igenekerezo 26, bikaba rero byaraje kwemezwa neza kuwa gatandatu ku igenekerezo 28 Ruheshi. Icyo gitero cyabereye muri quartier hitwa Birere mu ibarabara ryitwa Kiboko muri commune ya Goma. Ibyabona bavuga ko amasasu yatewe n'abantu babiri bari kuri moto barasa nta gahengwe ku iduka ricuruza amavideo n'indirimbo cyangwa se studio. Amasasu akaba yarakomerekeje abantu harimwo babiri ariko baravurwa bajyanwa ku bitaro bya Goma, bamwe kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko bari koroherwa. Ni mu gihe uwahitanwe n'iryo sasu ryarashwe n'uwitwa DMRC Black, umuririmbyi umuhanzi cyangwa se yari umuhanzi agatunganya n'amavideo, akabazwi cyane mu gisagara cya Goma. Yakorewe rero ibi kaba rero yaragiye akorera ibinyamakuru bitandukanye, akanagira uruhare rukomeye mu gukora video z'indirimbo z'abaririmbyi ngaha mu gisagara cya Goma. Nkuko amakuru yatugezeho abivuga, biravuga ko rero ari agahinda gakomeye kuri uyu mugabo wagiriwe nabi. Mu masaha make rero ari imbere icyo gitero, ku munsi wo kuwa kane umukenyezi ucuruza nabwo amafaranga mpuzamahanga cyangwa se umwishanjeri ngaha mu gisagara cya Goma yarishwe mu buryo bubabaje cyane. Yarashwe n'abantu bari kuri moto bamwambura ivyo yari afise muri Karasimbi muri quartier yitwa Majingo, nkuko amakuru adusumira ariko arabisigura ngaha. Nkuko rero bikomeza kugenda birigaragaza, akarenganyo nkaka kaba kamaze kugenda kiyongera inshuro nyinshi nga mu gisagara cya Goma, aho ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara ko abitwaje intwaro bagenda kuri moto nibo bakomeje kugenda bagira nabi abene gihugu, barabarasa ndetse n'inzego z'umutekano zigakomeza kugenda zikora amatohoza ariko ntihamenyekane ababyisha inyuma. Ku ruhande rw'Izasaramwe ni kenshi bagiye bavuga ko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikorwa n'abihisha inyuma y'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko nabo nubwo bagiye bavuga ibingibi ntabwo bigeze batanga ibimenyetso bisigura cyangwa se bitomoye bigaragaza ko ibi byaba bikorwa n'uruhande rwa leta. Reka dukomeze amakuru yacu tujye yahitwa Kabimba, aho kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko ibintu bitameze neza hagati y'abaturage ndetse n'igisirikare. N'abanyagihugu mu gisagara cya Kabimba mu ntara ya Tanganyika bari kunegura bikomeye imyitwarariko itari myiza y'abasirikare ba leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo baheruka kubashyikiriza, aho abo banyagihugu bavuga ko hari bamwe muri abo basirikare bagirizwa guhindura ibiciro by'ibisanzwe no gukoresha ibintu bidasanzwe mu baturage. Nkuko rero byashyikirijwe kuwa gatanu ku igenekerezo 28 Ruheshi, iyo myitwarire imaze gutera ubwoba batari bake, aho bamwe mu baturage bavuga ko basabwa amafaranga cyane abarovyi bakabakanga kubafunga canke kubakubita. Ivyo bitumye rero abarovyi benshi batinya kuja ku kiyaga cya Tanganyika gukora ibikorwa vyabo, bituma rero babaho mu buzima bwa munsi. Nkuko rero bibandanya bibatera ubwoba ndetse bikabandanya birabagiraho ingaruka zikomeye. Umwe mu baturage mu kibanza cyitwa Kisongo Centre yagize ati, mu gace kacu abasore barakubitwa n'abasirikare kandi abapolisi batangura hagati ya saa 2 ni saa 3 z'ijoro, n'abarobyi barabakubitwa. Twebwe dukomeje kugenda tugirirwa nabi urwaruka rwaha ngaha. Abantu barabangamirwa kandi barakubitwa. Hari uwakubiswe n'abasirikare, ubu abafite umunwa bakomeje kuryumaho kuko uravuga bakagufunga bakakugirira nabi. Ibiro ni imibabaro ndetse n'agashafuro aba baturage bariko baratangaza, oro barimo baravuza kamo bavuga ko ibi biri kuba ari ibintu bitameze neza. Reka dukomeze amakuru yacu tujye ahitwa Kasehe muri teritwari ya Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ahari kubera naho imirwano ikaze ikomakomeye ndetse navuga ko yamaze gufata urundi rwego. Ni imirwano ikaze yabaye
ku munsi wo kwa gatandatu kwigenekerezo 28 umwaka wa 2024 muri uku kwezi kwa ruheshi, ikaba yarabereye mu gisagara ca Birambizo mu murwi wahitwa Bukombo muri teritwari ya Rucuru, ni muri mu buseruko bw'iki gihugu. Nkuko rero bizabona haba hari abavuga ko iyo mirwano yahuza abarwanyi b'umuhari w'Izasarambwe ndetse na FVDP cyangwa se Voluntary de Patriote pour la Patrie barongowe n'uwitwa General Dominique Ndaruhutse. Ivyo bikorwa bikaba vyarateye ubwoba no guhunga kw'abanyagihugu. Imiryango myinshi yavuye mu vyabo igana mu bindi bisagara bitari mo birashikamo indwane. Guhera ku isaha ya saa 12 za mu gitondo humvikanye amasasu menshi y'ibirwanisho bikomeye n'ivyoroshe bivuye mu muhita gutana mu mitwe kwabereye muri Birambizo, aho abanyagihugu bo mu ntara ya Bwito bashoboye kuba bahungira kure, abandi nabo bakaba baragiye bahambira bavanwa mu vyabo. Iyo mirwano ikaba irabandanya imara indwi nyinshi, igashika mu mihingo myinshi nk'ahitwa Tongo, ahitwa Bambo, ahitwa Kihundo, ahitwa Kiyeye, ahitwa Nyarubande, ahitwa Burambo ndetse n'ahitwa Muhanga. Impande zose ziraharanira kwigarurira utwo turere, ariko ico gikorwa kirabangamira cyane abanyagihugu nkuko bamwe mu bategetsi baha babishikirije. Naho rero ivyo bitero gutyo ntiharamenyekana neza ingene ivyo bitero vyagenze canke ibitigwa vy'abatewe yamara n'indwi iheze. Biragaragara ko imirwano ikomeje kugenda iba, nkuko rero bikomeje kugenda biribonekeza, umutekano ntabwo umeze neza. Ni mu gihe rero andi makuru akomakomeye nuko rero abaturage bakomeje kugenda bavuga ko ibiri kuba ndetse n'ibikorwa ari ibintu batakomeza kwihanganira, bavuga ko hakaba yafatwa ingamba zikomeye. Reka tuje muri turi tubabwire uko bimeze. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu kwigenekerezo 28 ruheshi umwaka wa 2025 hakaba haragaragaye henge mu kibanza cy'impunzi cyitwa muri Njugu, nkuko bivugwa mu nkambi yitwa Njagi, hongeye kugaragara umutekano nyuma y'igitero cy'ubugizi bwa nabi cyakozwe n'umuhari wa Kodeko ku munsi wabaye mbere. Ico gitero cyahitanye abantu 11 harimo abakenyezi 3 n'abana 8 nkuko bishyikirizwa n'amashyirahamwe y'abanyagihugu muri aka gace ka Buhema Noro. Abandi 15 barakomeretse bikomeye, 10 muri bo baba kuri ubu ngubu bari kuvurwa bigizemo uruhare n'ubutumwa bwa MONUSCO. Ni mu gihe rero abagera ku 1000 bari bahungiye ku miryango ndetse no ku birindiro bya MONUSCO bitandukanye, bakaba rero bavuga ko bakomeje kugenda baragirirwa nabi n'ubu bugizi bwa nabi. Nguko reka tuje kuri page ikomeye yavugwa mu makungu, aho umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Dr Habineza Frank yatangaje ko bizaba byiza abagize imitwe yitwaje intwari ikorera mu buseruko bw'iki gihugu binjijwe muri guverinoma. Habineza yabigarutseho ubwo yakomozaga ku masezerano y'amahoro u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baherutse gusinyira Washington DC kuwa gatanu ku itariki 27 ruheshi 2025. Uyu munyapolitiki ubwo yari muri aka karere kayitwa Kalongi, aho ishyaka abereye umuyobozi ryari ryakoraniye iyo nama ikomatanyije ku mahugurwa rimaze iminsi rikorera hirya no hino mu gihugu. Yavuze ko ari amasezerano ayitezeho gutanga umuti ku bibazo byugarije akarere k'ibiyaga bigari. Ati aya masezerano twese tuyahanze amaso kuko turi kwizera ko ari butangi igisubizo ku bibazo byugarije kano karere, na cyane ko mu mbanziriza mushinga wayo twabonye ko aza arimo ibikorwa byo guteza imbere u Rwanda ndetse na Kongo, aho bavuga ko amabuye y'agaciro atukurwa muri Kongo akazajya ajya gutunganyirizwa mu Rwanda ku buryo Kongo yabigiramo inyungu ariko u Rwanda narwo rukabona inyungu. Ni ibintu tubona ko bizagirira akamaro kano karere kacu no gufasha gukemura amakimbirane, ariko nabifuza ayo mabuye y'agaciro biciye mu mirwano barekeraho, kuko bazabona uburyo bwiza kuko bazaba biri gukorwa mu buryo bubonere. Ni ibyatangajwe rero n'uyu munyapolitiki avuga ku masezerano. Yakomeje rero agaragaza ibi ngibi, ati twabonyemo ingingo ivuga yuko bazafasha iriya mitwe yitwaje intwaro
kuba yashobora kujya mu ngabo za leta. Turifuza ko ibyo bintu bishyirwa mu bikorwa kuko ntabwo ari ubwa mbere bivuzwe, byigeze kuvugwa ariko ntibyigeze bishyirwa mu bikorwa. Turifuza ko amasezerano ari businywe mu masaha yabivuze ivugaga mbere, avuga ko rero aya masezerano yari agiye gusinywa agomba kuba intandaro cyangwa se intambwe ikomeye yo kugira ngo aya mahoro agaruke, ibibazo birangire. Kuri ubu ngubu rero biravugwa ko hategerejwe ibiganiro bigomba kuzahuza leta ya Kinshasa ndetse n'umutwe w'izasarambwe kugira ngo hakomeze ibiganiro byatangiriye Doha muri Katari, maze igisubizo ku mahoro n'ibibazo kibashe kuba cyaboneka. Reka dusoreza ahangaha, ufyonde sabone niba ari bwo bwa mbere dukurikiye. Ngaha twibanda cyane ku makuru akomeye arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu. Astra Vista.